dan ya ya Ai rian tukan kadiasa punika pekewuk saneni benen nideki karang buncing ne mangkin rare sideki karang buncing ngeruntuhang pawacana sada sedih majeng ring ideki kepoyo jane iwang yen ning bos dan niki karang buncing ne mangkin purun ditiang pacang ngoja uduh cening pianak aji keboiwo anak bukoi dewo aji jani kewah hati dewo minap jo sampun uning kewen tenan aji ketekaning biangi dewone riantukan ketibene nantuk merano ring carik ring tegal dan wenten mupu punapolan punapi jeneng nitke temawinan rumah sekewuh kenah ajine ngalih aja kewah pesan tur ane mawinan keneh ajine rumah sekewuh pesan kening riantukan ngalih ane madan ajeng-ajengan rumah sekewuh anake buko bapu kabah hewa raris matur maring haji riwawune kadiasa punika baos dan niki karang buncing ne mangkin sah ketimal oleh ideki keboiwo sampun nang sang sayang inggih aji sampuna ngiratu meduwe manah sumandang saya ring sikian titiang tiang mangkin nulung haji
nabi demawinan titiang purun ngerasa sumangdane aji nenten meduwe manah sumandang sayo riantukan titiang pinake putra najine gumanti pacang mepitulung nulungin anak buku aji mangroh panguapa jiwa riantukan mangkin ditiang sampun madan kelih uniki aji ne mangkin ditiang pacang unag lampah pacang ngerereh sane mewasde pangupo jiwa